Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki pulit jong Kamairang Police Station haka artari ubnai naitung arajar arpuai kilalait ban sam shakinong nya kali kamaida ki kot linkdop ki barit ki badon ya ka jingtho vaccinated badru ya ki badon ya ka jingtho not vaccinated. Layalam ya kini kekenhon jong ki pulit da usab divisional police officer jong Kamairang Police Station. Badai kini kejing lait sam ya kini ki kot linkdop lalap baki babon ki kali kamai na keleng kishnong ki bahab hapo Kamairang Civil Subdivision kimpat shimlata satya ya kejing tho baladep ban ai injektika lani kejing tho bempadep ai injektika haki kali kamai ki jongki kumbalap tha da kasorkar.